igituba kinyara aba ari igituba umugabo wese yifuza mu buzima. Akenshi abagabo benshi bahura n'ikibazo kuba bashaka abagore batabanje kubabaza nimba bakunda kuba bafite ibyangombwa by'abagore, cyangwa wenda nk'abakobwa hano hanze hari abakobwa badasobanukiwe nimba baca imyeyo aribyo bita guca imyeyo. Abenshi wenda tuvuga guca imyeyo ntabwo wenda babisobanukirwa neza. Guca imyeyo ni igikorwa gikorwa n'umukobwa uwo ari we wese, kuba yuko kirafasha, gituma umugabo uwo ari we wese ugushatse agira kuryoherwa mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo rero uri umukobwa utaraciye imyeyo uba utandukanye n'umukobwa waciye imyeyo. Umukobwa waciye imyeyo n'utaraciye imyeyo biratandukanye cyane cyane, kuba yuko bitera n'ipfunwe kuba umukobwa agiye gushaka cyangwa akaba yarubatse urugo ataraciye imyeyo. Ati gute rero ingaruka agira mu kuba yarashatse umugabo ataraciye imyeyo. Guca imyeyo ni ikintu kibaho kandi uragikora waba ukuze yaba utanakuze, cyangwa waranabyaye cyangwa utarabyaye, burya hari imiti yabigenewe. Akenshi burya nzabibereka ubutaha, nzajya mbafasha kuba yuko hari abambaza iyo miti. Ahanini nakundaga kuba nabafasha mukajya no kuyicira. Hari abantu wenda bari mu ntara bari i Kigali nkagenda bafasha gake gake. Ikiza cyo guca imyeyo rero, umugabo uwo ari wese akunda kukibaza iyo mugiye guhura, mugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Akenshi usanga n'urugo rusenyuka kubera yuko usanga buriya n'uburyohe bw'umugabo iriya misundi uko uyibona akari ibiri, akenshi ikunda kubika uburyohe bw'umugabo, aribyo bita umugore ufite amazi. Ati ukibaza turiya andusha iki, kuki abavuga ngo araryoshye. Iriya misundi rero niyo yongera uburyohe ku mugabo. Uyu mugore rero utaraciye imyeyo akenshi akunda guhura n'ingorane, akagira ikibazo mu rugo rwiwe kwa yuko uyu mugabo ari gukarisa. Akenshi umugabo ukunda gukarisa akora ku misundi aribyo bita imishino biramufasha, agira ubushake bwinshi kwa yuko aba dukoraho dukurura, uko agenda dukurura wa mugabo agira ubushake bwinshi cyane kwa yuko iriya misundi iramufasha mu kuba yagukarisa. Iyo umugore rero adafite iriya misundi agira ikibazo, agira ipfunwe, ntiyakambara ubusa imbere y'umugabo kwa yuko akenshi umugabo ahita areba ikibazo kiri mu maguru ye, kwa yuko uba umeze nk'aho udasa nk'abandi bagore. Ugasanga abagabo baravuga ati birasa ariko bifite itandukaniro. Iryo niyo tandukaniro rero tuvuga. Guca imyeyo aribyo bita kuba ufite imisundi, uba wujuje ubugore n'uburyohe, ukajya uryohera umugabo. Abatarayiciye rero ntabwo dushatse kubasebya, mwihangane, ahubwo twajya tubafasha, mwajya mudufasha namwe mukakora ingo zanyu kugira ngo mugire ubushake bwo kwisanzura imbere y'abagabo banyu, kugira ngo mwerekane ubwiza buri mu maguru yanyu. Dore rero itandukaniro mu mirongoranire y'umugabo ari kurongora umugore utaraciye imyeyo n'uwaciye imyeyo, biba bitandukanye. Umugore waciye imyeyo rero iyo ari bose baryoha kimwe, ariko bateye kimwe mu miryoherere kimwe y'umugabo. Iyo akenshi hari abantu bajya bambaza ngo umugore waciye imyeyo ngo yanyara. Ntamwe muranyara, ariko ikibazo y'amavangingo unyaye ntabwo agaragarira inyuma y'umugabo, kuko iyo uyasohoye kwa kundi ugiye kurangiza ukahita unyara, umugabo akabona amavangingo ntabwo yumva amavangingo amuguyeho. Kako amavangingo kwa kundi abasohotse, urabona rugongo iba yashyuciri isa nkaho iri hejuru, noneho kwa kundi umugore ahita agira ubushake muri we agiye kurangiza. Buri abagore turangiriza kenshi mu mavangingo uko yasohoye, ni kwa kundi uyashibura. Iyo uyashibuye uri waryohewe uri kurangiza, ntago agwa ku mugabo kugira ngo abibone, ahubwo y'amavangingo kwa yuko uba utafite imishino y'amavangingo arimanukira, ugasanga agiye hasi mu kibuno. Noneho cyangwa ugasanga wa mugore ufite amavangingo menshi cyane akajya noneho yimanukira asura mu gituba amanuka, agasanga wa mugore ntabwo agaragaza uburyohe bw'igituba cyiwe. Itandukana ry'umugore ufite imishino
araryoherwa kandi n'umugabo akaryoherwa kandi bikagaragarira hanze, kwa yuko wa mugore uko agenda akubita imishino ari byo bita imisundi, bifasha umugabo kuba yagira uko abona amavangingo, uko agenda akubita amumenekaho mu gatuza ku mubiri wose, kwa kundi amunyarira ku mabya, kwa kundi wa mugabo akubita gutya amabya yose agatuta n'iburi bwose bugatuha, noneho wa mugabo biramufasha kuba imboro ye yahagarara ikagira ubushake bwinshi cyane, ukumva nyine umugabo ari cyo nyine yiyumvamo kwa yuko yaryohewe cyane, cyamufashije kuba yakomeza agira ubushake. Iyo rero akenshi umugore wenda nyara adafite imishino burya agira ipfunwe, babyita ko nyine ngo yarangije, abagabo benshi ntabwo baba babisobanukiwe, abagira ngo umugore yarangije hakaza ikizinga wenda cy'umweru cyangwa cy'amazi, ariko burya itandukaniro wa mugore we ntabwo ndi kugusebya, ahubwo wowe gerageza buri gitondo hari ukuntu ufata, akenshi tuzabigarukaho tujye tubigisha, ukajya uradukurura kandi bikemeka, ugasanga wa mugabo wawe atangiye kwibaza uburyo noneho uburyo ujya usigaye ukoresha kugira igitsina cyawe kiryohe nawe abibone. Rero itandukaniro ry'uburyohe, igituba cy'umugore waciye imyeyo haba hegeranye, buriya uko ugenda ukurira misundi igituba kigenda cyegerana, ugasanga noneho ashyizemo imboro, kigasa nkaho kimatira ya mboro, ya misundi ikasa nkaho ifata ya mboro, ikasa nkaho ihezamo mu gituba mo imboro. Noneho wa mugabo nawe akajya yoberwa impamvu igituba kiryoshye, ni iriya misundi iryohera umugabo aragenda akaryoherwa kubera iriya misundi, kandi akaba ari umugabo uryoherwa cyane kurusha n'umugore. Umugore aho aryoherwa cyane ni hahandi aba ari kuyikunguta. Gukunguta rero ni gusa nkaho ukubitira inyuma wavanyemo imboro mu gituba, ugasanga wikubitira inyuma, wa mugabo akagenda akumva uburyohe, akumva amavangingo ari kumugwaho, akavuga ati koko umugore waciye imyeyo aryoha nk'uko koko, kuko babigaragaje inyuma n'imbere, igituba kiregeranye kuko waciye imyeyo, amavangingo uri kuyasohora ari menshi cyane, ko ukagukirigita ku misundi niko noneho amavangingo asohoka ari menshi cyane. Noneho icyiza cy'umugore waciye imyeyo uba usa nkaho wambaye, umugore aba arasutama ukabona katambaye ubusa, utarungurukamo mo imbere kugira ngo ubone wa mutuku w'igituba mo imbere, aba asa nkaho wambaye, kwa yuko iriya misundi irafasha cyane, uba usa nkaho ikwambitse. Iyo umugore waciye imyeyo aba atandukanye n'utaraciye imyeyo, kuko bigaragaza ukwambara k'umugore.